Večeras je sa nama dugogodišnji novinar i urednik Dnevnika u televiziji Crne Gore, Biljana Stanković. Biljana, dobroveče. Dobroveče. Biljo, Dnevnik je jedna od najzahtjevnijih formi u novinarstvu. Reci mi kako izgleda taj radni dan kada je Dnevnik u pitanju? Ono što gledaoci vide tih pola sata, prvog, drugog ili trećeg Dnevnika, to je zapravo finalna faza Dnevnika koji se sprema od ujutro do 10:30, dakle od kolegijuma, nakon se planiraju teme koje će tog dana biti obrađene, novinari koji će raditi te teme, pa onda znači druga faza, uslovno naravno druga faza od tog trenutka pa cijelog dana redakcije u kojoj pristižu nove informacije, novinari dolaze sa radnih zadataka, kada se pregledaju sve agencije, sklapa se taj mozaik Dnevnika i na kraju tih pola sata u 15:30, 19:30 ili u 23 sata. To bi ovako bio jedan kroki. Naravno, iza svega toga stoji jedan veliki rad velikog broja ljudi, od novinara, snimatelja, tonaca, vozača, montažera. Naravno, ne bi ova emisija dugo bi morala da traje ako bismo nabrajali sve ljude koji učestvuju u tom lancu. Dakle, Dnevnik je timski rad, definitivno. To je jedan fini lanac u kom svaka karika mora imati svoje mjesto i biti uvezana. Jedna karika koja padne ili se otpusti, tu već nastaje problem. Prvo sam rekla da je Dnevnik jedna od najzahtjevnijih formi novinarstva. Kako se postaje urednik Dnevnika? Pa u principu Dnevnik bi trebalo u tom informativnom dijelu da bude kruna nekog dugogodišnjeg novinarskog rada. Dakle, treba proći sve redakcije. Obično se tako kreće od redakcija gradskih hronika, jutarnjeg programa, zatim malo zahtjevnijih, ozbiljnijih tema koje se rade i to je, čini mi se, pravi put i pravi način kako se postaje urednik Dnevnika. Znači, mora proći i dosta godina i skupiti se dovoljno iskustva da bi čovjek mogao da se prihvati jedne tako odgovorne, uslovno naravno rečeno, funkcije, jer nije to nikakva funkcija, nego prosto novinarskog zadatka kakav je uređivanje Dnevnika, pogotovo centralne informativne emisije koja je u 19:30. Danas mi se čini da nekako malo brže se stiže do te pozicije nego što se stizalo kada sam ja počinjala 1998. da uređujem Dnevnik, a kao novinar počela sam 1991. Prvo na radiju, pa zatim i na televiziji. Dakle, nakon 8-godišnjeg novinarskog iskustva ja sam dobila mogućnost da uređujem Dnevnik i to prvi Dnevnik. I nakon izvjesno, to je Dnevnik u 15:30 da bome i onda nakon toga Dnevnik u 19:30. I mislim da bi to bio neki pravi put. Da novinar početnik se okuša u novinarskim formama, da prije svega nauči da pronađe i da napiše vijest, zatim izvještaj, zatim neku emisiju, da izvijesti sa nekog značajnog događaja i da to radi godinama marljivo, skuplja i znanje i iskustvo i naravno onda je tek spreman da uđe u Dnevnik. U suštini to je kruna. Pa u principu u informativnom programu, znači za one novinare koji se opredijele za informativni program, mislim da je to to. Koliko se razlikuje Dnevnik prije i Dnevnik danas u uređivačkom smislu? Pa svako vrijeme ima svoje neke izazove i svoj neki tempo rada. Znači sigurno nije isto uređivati Dnevnik danas i uređivati ga recimo prije 15 i 20 godina. Prosto danas je, tako brzo se sve dešava, brzo se mijenja, brz je protok informacija da prosto može vam se desiti da imate u 19 gotov Dnevnik, u 19 sati, da jedna informacija, jedan krupan događaj vam sruši cijelu koncepciju. I znači 19 je još i sjajno, to se može desiti i u 19:20. Može. Kao što se i dešavalo. Krupni neki događaji kad su bili, evo sad se pokušavam prisjetiti, početak bombardovanja Iraka ili nešto slično. Mislim da se to upravo desilo neposredno pred početak drugog Dnevnika. I znači u tom trenutku mora se jako brzo reagovati. Sve što ste vi do tog trenutka uradili, što ste od tog jutra planirali, spakovali, kako mi to kažemo, to pada. Ono što je top priča u tom trenutku, znači vi se morate prilagoditi na ne znam koji način doći do informacije i to ljudima saopštiti. To znači da improvizacija ima važno mjesto u poslu urednika Dnevnika. Na improvizaciju se mora biti spremno. Znači improvizacija kao eventualija, da, u svakom slučaju, i onaj ko uđe u Dnevnik i sjedne u uredničku fotelju uvijek mora i na to da računa. Međutim, naravno,
Suština priče je da vi morate biti spremni za taj posao, da znate da odreagujete na pravi način i naravno morate imati pravi refleks, novinarski refleks da odreagujete na pravi način. Naravno, ne o ovome o čemu smo mi do sad govorili. Može se desiti neka banalna stvar, tipa da vam padne reflektor usred dnevnika, da vam se slomi stolica, kao što se dešavalo. Može se desiti da krene pogrešan prilog. Znači, uvijek nešto može da se desi mimo onoga što je planirano i što treba da se desi. I naravno, tu uvijek treba odreagovati na pravi način. I naravno da gledaoci ništa od toga ne primijete. Naravno, jer to je ono što njih ne treba da interesuje. Svakako. Bilje, ovaj naš posao je podložen kritikama, definitivno. Koliko je kritika poželjna i kako ti reaguješ na kritiku? Neko ko se opredijelio da se bavi javnim poslom, u svakom slučaju mora da računa da je i to dio tog posla. Dakle, kada radite javni posao, vi ste izloženi sudu i kritici javnosti, bila ona laička ili stručna. I ja sam uvijek za to da moj stav je da je kritika nešto što je jako dobro. Uvijek je dobrodošla kritika, treba je saslušati. Naravno, tu uvijek treba praviti razliku između kritike, znači prepoznati ono što je prava kritika, utemeljena na činjenicama, ono što je stručna kritika i ono što za cilj ima da se popravi ono što se kritikuje. I kažem, to uvijek treba razlikovati od neke kritike radi kritike, treba vidjeti ko i sa koje pozicije kritikuje, s kakvim ambicijama. Nerijetko se dešava da tu ima i raznih animoziteta, frustracija, ali u svakom slučaju kritika je nešto na što sam i ja uvijek spremna. Znači, kao neko ko je dugogodišnji novinar, uvijek ću saopštiti svoj stav i kažem, jako je dobro čuti kritiku. Ali naravno znati razaznati šta je prava dobronamjerna kritika. S obzirom da si dugo godina u tom poslu, sad me interesuje koliko si imala dobronamjernih kritika. Možeš li ih izbrojati na prste? Ja imam sreću ili nesreću što su moji bliski prijatelji, ljudi koji su prilično u ovom poslu i jako se dobro razumiju u ovaj posao i njihove su mi kritike uvijek najdragocijenije. Znači, kad govorim o kritici, ne govorim nužno o kritici koja ima pozitivni ili negativni predznak. Znači, nego o dekonstrukciji onoga što se vidjelo ili čulo. Najdobronamjernije kritike su, dakle, one koje vam dolaze od prijatelja, ali kažem, treba čuti i kritike ljudi koji prosto saopštavaju svoj stav, sud. Meni je najvažnije ono šta gledaoci misle o onome šta ja radim, jer prosto ja radim ovaj posao zbog njih. Ja sam tu zbog njih i njihova mi je kritika najdragocijenija. Jako volim da čujem i kad mi kažu da je nešto što sam uradila bilo dobro, a i kad mi kažu, znate, meni se ono nije dopalo i vjerujte mi, mnogo su razložnije te kritike od tog nekog uslovno rečeno prosječnog gledaoca nego neke koje ovako pretenduju da budu stručne. Biljo, hvala ti što si svoje vrijeme odvojila za emisiju 7 TV dana. Hvala i tebi što si me pozvala da budem gost ove emisije.